Telefone ni igikoresho gikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi butandukanye, kuri bamwe zisigaye zarabaye ubuzima bwacu tutazifite ubuzima burahagarara. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 15 bitangaje ku ikoreshwa rya telefone. Ikaze kuri Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Njye muri kumva ni Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi. Telefone ni igikoresho gikoreshwa mu bikorwa byacu bitandukanye, ibyinshi byiganjemo iby'inyungu z'iterambere, hakazamo n'ibyo kwishimisha. Twifashishije urubuga rwa coracoreative.com, nbcnews.com, bestlifeonline.com na thelancet.com. Ku bushakashatsi bakoze batubwira byinshi bijyanye n'uburyo umuntu akoresha telefone ndetse n'ibindi bitangaje ushobora kuba wibaza mu ikoreshwa rya telefone ngendanwa. Ku mwanya wa mbere mu bintu bitangaje mu ikoreshwa rya telefone ni indwara yitwa monophobia iterwa no gukoresha telefone. 66% y'abakoresha telefone ku isi barwaye indwara ya monophobia, ikaba ari indwara iterwa no kuba imbata ya telefone zabo. Ku mwanya wa kabiri mu bintu bitangaje ni ukuntu nibura umuntu akoresha telefone ye ku munsi inshuro 150. Aha nibura impuzandengo y'abantu batunze telefone bazirebamo inshuro 150 ku munsi, nibura buri muntu mu minota 6 areba muri telefone ku bantu babaye imbata zabo. Ibyo kisobanuye ni uko nibura hari abantu bakoresha telefone cyane n'abandi bazikoresha gake. Gusa ikigereranyo kitwereka ko tureba muri telefone zacu inshuro 150 ku munsi, byagera kuri babo niba bamaze guhura n'indwara ya monophobia bikarenga. Yego nibyo koko. Nibyo kuko uyu muntu wahuye n'indwara ya monophobia, uyu ntabwo ashobora kumara iminota 3 atarareba muri telefone. Umwanya wa gatatu mu bintu bitangaje ni uko telefone ziri ku isi ziruta umubare w'abantu bayituye. Telefone ziri ku isi ziruta umubare w'abayituye. Aha bavuga ko nibura habayeho gusaranganya telefone ku bantu batuye isi, nibura buri muntu yafata telefone imwe n'igice. Ibi ni ibintu bihamye neza ko telefone ziri ku isi ari nyinshi kandi cyane. Bikaba bigaragaza ko iyi ndwara ya monophobia izakomeza kwibasira abantu benshi kandi cyane. Abantu 78 batuye mu Bwongereza bashaje nibo batunze telefone. Iki nicyo kintu gitangaje dusanga ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 5 turasanga ubwoko bwa telefone bwitwa Samsung bukoreshwa cyane kurusha izindi telefone ku isi. 25% bya telefone zikoreshwa cyane ku isi ni izikorwa n'uruganda rwa Samsung. Ibi bikaba ari byo bituma uruganda rwa Samsung ari rwo ruza ku mwanya wa mbere mu nganda zikora telefone zikunzwe cyane mu ikoresha ry'abantu. Ku mwanya wa 6 mu bintu bitangaje ni uko abakobwa bo muri kaminuza bamara amasaha 10 kuri telefone. Ibi bishatse kuvuga ko umwanya munini bamara kuri telefone. Abashakashatsi batangaza ko nibura hakozwe impuzandengo ku bakobwa biga mu makaminuza atandukanye, nibura buri wese amara amasaha 10 ku munsi.
Aha bavuga ko hari nibura abakoresha igihe kinini kimwe n'uko hari abakoresha igihe gitoya, noneho hakorwa impuzandengo ugasanga buri wese amara igihe kijya kungana n'igice cy'umunsi ari kuri telefone. Aho ngaho ashobora kuba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ari kuvugira kuri telefone. Mirongo inani n'umunani ku ijana by'abatunze telefone bazikoresha batwaye imodoka. Aha ni ku bantu batunze telefone bafite n'imodoka zo gutwara. Imeri 75% zifungurwa n'Abanyamerika bazifungura bakoresheje telefone ngendanwa. Mirongo 70% by'urubyiruko rutuye isi bakoresha telefone mu kugura ibicuruzwa hirya no hino kuri iyi si. Ku mwanya wa 10 turasanga 53% by'urubyiruko rutuye kuri iyi si baha agaciro imbuga nkoranyambaga kuruta ibindi bikorwa bijyanye n'ubuzima cyangwa guhura n'imiryango yabo. Iki ni igihamya kigaragaza neza ko imbuga nkoranyambaga cyangwa se telefone zigaruriye imitima ya benshi. Miliyari 3.8 y'amadolari y'Amerika niyo urubuga rwa Twitter rwasaruye mu mwaka wa 2018. Abantu 2 muri 5 bashaje batunze telefone. Aba bakaba bakoresha ijwi mu gukora ubushakashatsi kuri murandasi. Ku mwanya wa 13 turasanga ikigo cya Motorola. Ikigo cya Motorola nicyo cyakoze telefone ngendanwa bwa mbere ku wa 3 Mata 1973. Gusa uruganda rwa Samsung rwaje ruca agahigo. Ubu ni rwo Rwanda ruri ku mwanya wa mbere mu gukora telefone zikunzwe cyane kuri iyi si. Umuntu ukoresha telefone nibura amasaha 5 ku munsi aba afite amahirwe yo kwiyahura angana na 71% kurusha ukoresha telefone nibura isaha 1 ku munsi. Ku mwanya wa nyuma ari wa 15 turasanga ko nibura buri munsi hakorwa miliyoni 100 za WhatsApp voice. Ngibyo ibintu 15 bitangaje ku ikoreshwa rya telefone. Reka mbashimire gukomeza kubana na Nyanza Culture Empire TV gakondo yacu. Mwakoze cyane kubana natwe. Jye mwumvaga yari nshimye Muremyi arasubiza Gadi. Reka tuzasubira ubutaha.